abebembezi b'eminyeto muri district ya Rwampara nyuma abaze basibire n'akamwenge hamatama bwanyuma yo kutunga embuzi buri omwe kuza kurwana sobworo. Brian Muhimbura chairman w'eminyeto muri Rwampara nagira ngo muhureji nibija kugaba embuzi ziri kurenga muri 10 okwetorora amagombora gono muri district eji. Ubutuje tandikiye tekuza kwa programs nkeze zindi tuza kujumontaringa turebeke ngo eminyeto yagoberwamu kandi yaye kurakoranyisa twatandika na youth leaders konka ntwena kuza umbyaro hona na youth abantu bona bakabona ahambuzezi kandi bakabasa kwekurakoranyisa tukabingo bworo mu district yitweje konka itwo kutustamire nka district youth leaders executive and council twikirizinga twashanga ngo project razasa kutubenefitinga munonga turasaganyegwamo twashanga kujyo kuhereza embuzi. Muhimbura nagamba ngo embuzezi zimazireho miliyoni 25 ezibarundi na hamukoro gw'eminyeto muri district eji bitunga hatwireho kunyurro mu guha aha oku esentezi zishemerire kukozesebwa zebanashimirwa munonga habwa project itwatandikaho nk'eminyeto kandi ni nsima munonga leaders b'eminyeto kana stakeholders bona batwatireho buri omwe otunjire embuzi naijagarizayo omwana ogw'embuzi rabanze kuzara rero baguhe eminyeto ndijo amashemererwa ningi munonga agukura abantu nitwempe eminyeto ekisanja kintu twatandika n'emigisha munonga bemeza munonga agukutuhereza embuzezi hoyabayi embuzi nunungi munonga abukuba umwana ko kuba yamazire ngo kushoma asibo mukajirisize abana arondera hemero. Aha bwa TV West ndi Elias Rutuguse.